أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yefqahu qawli. Sava hamdi sa i zahvala pripadini Allahese, sojtanu jeki. Uzoresi avadına ne? Jedino visilo hakko pravo ek insani i gjin lesi ibadeti te kerod. Lesro da je spasem zaštitata Rasulullahim pe Allah soratinga. Su dikaya, sona dikaya. Su džanaya, sona džanaya. Lesro da je oprostem spas ta Rasulullahim pe. Lese kiraya istighfari. Allah te oprosti hमारे गुनाह. Ka se Allah subhanahu wa ta'ala uputini ku pravo drumo, ku hidayeti, tačno tano ku pravo drumo. Ka se Allah subhanahu wa ta'ala dozvolini to ku krivo drumo, nikad našite rake ke dženo, te anili ku pravo drumo. Hemes lučinao ke tara Allah subhanahu wa ta'ala aver devolna ne, ka je Muhammedi sallallahu alaihi wa sallama da su posledno poslaniku tano. Su bičagjali Allah subhanahu wa ta'ala sa rahmeti celo svetonge. Di kalimentaro dhulumati ila nur. Tari tomnina ko svetlo. Tari biđandipe ko džandipe. Tari klošno hali situacija v životu. Kodine loko, koje pošukar hali situacija v životu. Kodine loko ko ahireti. Ako je kreamen ko dujbukja. O prvo tano, o Kur'ani, o Allahi Allahesari. O dujtu o sunneti pegamberi sura. Ako je kreamen ko Allah dujbukja, nikad krivo ne neteđahim kad šomnje ko as-sirat al-mustaqim. O pravo drumu se ingarimen ko dženneti. Čo ako mangina te šati derinen te ven hari povuče pralavte en pena. Avdve inşallah ka kera dersi tema taro o hadisi o deshupanšto taro saranda hadisiya. Adva čilo menge so se alhamdulillah hamdi Allahese uspingam Allahese izinea te objastina o sarandu duj hadisija. Uprala soj pena sojne u početak amenca, dženina ke počmjamine, taro dešu šofto hadisi te snimina, hem ti čivako YouTube, hem o te palo adva dešeftato, dešu einato, hem bišto, hem tako dalje, džiko sarandu dujto. Posle vakigam hajde te počmina od početak, taro prvo, džiko dešu panšto hadisi, da bi sa o sarandu duj hadisija to snimime, hem sa dersi ko socijalna mreže, ko YouTube, hem ko Facebook, inshallah, a da se avdive ka kira lafi taro dešu panšto hadisi. Hem isto da mangava ver puti da taro dešu šofto te kira lafi sar posledno su se advatano je bud važno hadisi. Hem bud potreba eromenge. Su se kira lafi tari holi. Hem na pleme su bud sigate hola, ne? Hem bud sigate hola, ne? A dali se dikao ke je potrebno, pa nek puti te kira tara dva hadisi lafi. Ali avdive inshallah ka kira lafi taro dešu panšto hadisi. A dva hadisi, dešu panšto hadisi, a mengi isto bud važno, subhanallah. Sikave a mengi soju u imani, ej muslimani soru. Hem sikave a mengi sar šaj, ti dika da li silek manuš imani, da li sile jako imani, ili sile slabo imani. A dva dikava peko trim bukja. So se a dva hadisi ke Allah taro trim bukja. So uvijek su kirava ka čitnevle ko arapsko, posle ki romaniči, a posle ka dikate halova dva hadisi. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كانت هالواد حديثي Prinsimo minge taro Abu Huraira radiyallahu anhu. Kao pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vakirga. Koj pakjala ko Allahi subhanahu wa ta'ala. Hem ko sunnu dive. Nek kerel šukar lafi. Eli po šukar te čutini. Hiç ne ke lafi.
Първо бути. Дуито, вакири, кой пакяла ко Аллахи хем ко судно диве, нека почастини пе комшия. Дуито. Отрито, кой пакяла ко Аллахи, тъй ко судно диве, нек овол гостопримливо пе мисафирея. Аллах трито букя. Значи, акала трим букя, на не само и бути таро едепи, таро понашайбе, шужо понашайбе, него кира Аллах и таро имани. То се сар почми ако хадисим пренесимо хадиси ко Бухарием ко Муслим. Значи яко хадиси. O Abu Hureyre prenosima mi akva hadisi, e marakajle ko Bukhari hem ko Muslim. Znači ne nem nisa i sumne kaj akva, kaj pegamberi nava ke ja, nego i nam sigurno kaj akva ik lafi pegambere soro. Ik lotor pegambere sere šuje bušta, hem da taro lesro mui, ik le akala šuje lafi. Hem akala trim bukja, si kavena mingi o imani e manushe soro, e muslimane soro, e musliman kakor. So se, o prvo, kirila lafi, pegamberi vakirga, koji pakjala ko Allah, verini ko Allah subhanahu wa ta'ala, hem ko sudno dive. Znači, ko duj bukja. A kad te spomini, pegamberi sa selem, duj stube taro, o stube imane sri. Ko zomine, ko zom stube taro imani, ine amen, ko dini islam. Si panch stube ko islam. Save adla, o shehadeti, posle, namazi posle, zekati, posti Ramazani hem hac. Akala panch stube islam eseri. Tena buninentu men. Panch stube islam eseri, aisi ko imani i vera i muslimani eseri šov stube. E save adla, o muslimani so veruni, kaste veruni, ko Allahi veruni prvo. El imanu billah. O veriba te pakja ko Allah subhanahu wa ta'ala. Prvo stube. A duito? Melekija, tačno. O meleiketihi, Allah esre melekija. O trito? O kutubihi, znači Allah esre knjige. A men sad muslimana veruni, ne samo ko Kur'ani, ne samo Kur'ani, nego veruni kaj u Injili, Allah esre kitabi, knjiga, devlesri knjiga. Hem i Taura, devlesri knjiga. Hem Zabur isto, sunelo u pegamberi Daud a.s. isto devlesri knjiga. Trito stubi, znači الإيمان بالله وباكايبه وفيربه كو الله ولسري ملكيا ولسري كتابيا وشتارتو سو ولسري بيغامبريا أمن سر مسلمان مرة تبرينا إستو كو عيسى عليه السلام كو يسوع عيسى هم كو موسى إستو هم ساوا برا بيغامبريا الله سبحانه وتعالى جيكو آدمي تارو آدمي وبرو بيغامبري جيكو محمد صلى الله عليه وسلم سيتنا وبيتشاتي خاتم النبيين عربسكي vakiripe Hatem en-Nebiyine. A това значи o pečati. Pa Lesa ne trebalo ni sa o pegamberi više. Ovino posljedno. Znači, taro Adem a.s. Džiko Muhammedi sallallahu alaihi wa sallame, u islamsku činake vakerina, poviši taro hiljadu biš hiljade pegamberija Allah bičhagja. Ko plemija. Svako puti o Allah i bičhagja pegamberija ko posebna plemija. Ali amor pegamberi Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam naini bichado ko Arapia. Budjene mislena akva pegamberi alo ko Arapia. Arap tsongyal. Nane adva gel. Vallahi bichagele rahmeten lil alamin. Rahmeti celo svetonge. Sa eplemenge, na samo Arap tsonge. E koraenge, chibanenge. Eli avere plemenge. Na romenge isto. Elhamdülillah. Vallahi isto Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam isto romenge da bichage. Elhamdülillah. Da bi aminate halova i poruka taro Allah subhanahu wa ta'ala. Hem amindate jana o hadise pegamberiste shuna. Allah lafiye saraf dibe elhamdülillah. Murate kere baro hamdi. So Allah duzvulingya akate ku Berlin ko ektikno cemaati elhamdülillah ki amari romani chip te obiastina e romenge o dini islam. Da bi te shay inşallah ne seve lafiye ola te çolma gen najšuže najgore lafiye ki chip. Neka ste romesoro srce kalbi te kuvol andrejem te mrdini lesro kalbi. Hem te o sebep je la lafiya inşallah te o bogobojasno je lese. Popašik Allah subhanahu wa ta'ala. A dva maro cili ta. A dva amari namera maro niyeti. Znači, veruna o muslimani verini ko Allah. Ko lesre melekija, ko lesre knjige, kitapija, ko lesre pegamberiya. O pančto so
a ne dera vela nešto a ver. U panšto, te já palo redo inšallah. Wal yawm al-akhir. Znači sudno dive. A mi muslimani vjerujemo kaj ket kamera, na ne sojbe za uvek. Tu ne na jena na ove paliki dunia sa životini. Sa ne se plemje sa vjerujemo. A mi respekturina adava, ama mi na vjerujemo ko adava. A mi vjerujemo kaj o Allah subhanahu wa ta'ala saimulen sotene ko grobija, palika vazlen jivdi. Adava ba'thul ba'da al-maut. O jivdi pe palo meribe. Allah ka jivdinkeri amen panek puti, sarsu jivdinkeri amen poro puti, duito puti ka jivdinkeri amen. Hem tegani ka jivdinkeri amen sudno dive. Sadva sudno dive, ka çve sudo Allah'ı sudi. Ka ove puçlo baştik te delija su kerga. Hem ates svako insani oteka čol osim adava su direktno kod genetika kod. Sad na primjer o šehidi. O šehidi ile puči benanete ajkeri. O direktno kod genetika ja. Znači, amen birine ka isijek sudnu dive. Propa svet su vakiripe, propa svet, jane akava dunyalo ko yek vreme, yek dive, Allah sako unuştini akava. Hem tegani Allah sa o civde manuşen panek, o mule manuşen panek poti civde ka kerele. Hem kapuçimino sudnu dive. Hem adla stepen inšallah ka kerek dersi baš adva u imanska šartje trebala mi ga potrebno isto. Čela ka kira da listar yek dersi. Ali te jana znači o muslimani vjeruju ko Allah. Kolesere melekiya, kolesere kitapya, kolesere peygamberiya. Ko sunu dive aso açilo şofto, sotano şofto. Wal qadari khayrihi ve şerrihi min Allah Teala. Hem ko kaderi, kaderi znači sudbina. Sova kira amen. I sudbina khayrihi ve şerrihi min Allah. Bilo dali šuži ili šukar loči sudbina ili bilači sudbina, taro Allah subhanahu wa ta'ala Allah. Znači vakira da o bilači pe taro šetani Allah. Dura mendar, vakira amin roma. O šetan ne savki sila. O šetani yek sila i sila Allah dingelise. Ti šupkini teke kokan, vesvesa. Lošna mislite čotki ki godi. A dijalisi sila. A dali se ko yevmil qiyama ko sunu dive ket ka vakirin nardo, ya Rabbi kirgim da su šetani mangi vakirgate kira. Ovi krivo. O šetani ka vakiri me dur, me ništa vakirgim, me samo vakirgim tu kirgan. Tu inan krivo name. Düşüngen me lafiya. Naşti mante kire krivo. Mena kirgim adva delo, vakirgim te kire, tu kirgan, menenum krivo. Sa na primjer loš namala. A inan loš namalea. После иnan avreal nešto kirgan i policija tu dolingya ole ov našla pesi. A после vakire ya mi de ov vakirgan mangi. После vakir so kirgim me menishna kirgim. Vakirgim te kire tu kirgan, mena kirgim adva delo. Tu mena çorgim tu çorgan. Ako se vakirgim hayte çora. A gelo šetani da mangi savko amal to bud. A savko društvo. Znači imate ovo men lošna amalinka, lošna amala, lošno društvo. So ti nena tu ti kire lošni pe. Pokreo tu inan yani tukave pučlo, na to ama. Dali se o šetani samo dja sila isili. Šupkini tuki. Lošna misli človeka ki godi, a dva te kire. Znači amen vjerujem ko kadiri, ki sudbina. A davatano yek tema so ole sarek dersi šeti kira. Subhanallah. Znači ni sudbina ko kratko tva kira. Udive su ka biyangeve, hem udive su ka mere. Hem sa su ka disini pe maškaradla duj terminija, duj bukja, a dva dive su ket ka biyangeve, hem udive ket ka mere, duj terminija tva kira. Allah duj bukja, maškaradla duj bukja su disini pe, o Allah već angleder te biyangeve jangla. O Allah isili adabor jangdi pe, el alim adva su sa janela, el habir su isili pojma tarosao bukja, habiri tarosao bukja, ov janela angleder tu te biyangeve, kaj ka biyangeve, keda ka biyangeve, so ka kere, ka sai ka venčine tu, ko bor čave kovo tu, savi buti kovo tu, savo zanati ka kere. Hem so ka kere taro sevapi, hem so ka kere taro haramiya. Sa janela, hem kaj kamere, hem kit kamere. Adva sao Allah angleder te biyangeve janela. Samo Allah, niko javina janela Allah bukja. Hem adija i sudbina. Ama na značini kaj sasu ka disini pe mande ko životu, kaj Allah agar pishinga, agar adalisa, agar ka disini pe. Na.
O Allah dingatke slobodno volja, a dva bud važno tačka morate slobodno volja dingatke. Tu šete birinetke su kere. Tu šete birinet daleka šne šetane dalina. Tu šete birinet daleka kere namazi dalina. Znači ti sila, a dia sila Allah tu ke dingya. Ama Allah canela tu sarka birine. Znači nikaj Allah čigato gerti kere. Znači ti vakere ya Rabbi meker gyum adava harami tu pişingamın kimi supbina gerti kera. Ya Rabbi na kerava namazı ama tu pişingani supbina gerke mena kerava namazı. Vav no lafi adava na şiti vakere ager. Na. O Allah jangla kay tu kove mirzalo. O Allah jangla kay tu mange u dunelu ko poviše taro Allahi. Hemu namaz ne tu nisavi niso vrednost kotiro životu. A dele se na kerava namazı. A naso Allah pişingat ke ager. Na şiti vakere ager. Mora šukarte halova. Znači o Allah jangla tu so hemsarka kere, hemsarka birine tu korkore kotiro životu, angledeto ve bijamo. Hema dva satiro celo životo pišemo u lauh el mahfuz. Bari tabla te vakera, so pegamberi sallallahu vakeri, taro zapad, džiko, sada kip mene desni, istok, taro zapad, džiko, istok. A dobor bari te vakera. Hem tari pu, džiko, nebotija. A dobor bari, o te sao sutbine taro sao insaniya pišime. Hem su se o Allah canela sarka kera, hem suka birina. Nakay o Allah tu ki agar biringe, tu ka kere agar. Tu ko veko cenneti, tu ko veko cehennemi. O Allah na biringe adva agar. Tu ke dinge adi aslobunda vola. Tu ke dinge adva te birine. Ama o Allah jangla sarka živine. O Allah jangla suka birine. Dali ko ve bogobojas no manuš, dali ko ve pamuk. Hem ka kere sadva o šetani su vakeri tu ki, hem to nefsi su vakeri tu ki. To strast. Tu birine atke korkori, na štite deo krivo Allah ese. Tu inan krivo, nava Allah. Hadi yay sudbina. Znači, ame birine ko akla šov bukja. Hem ko akva hadisi, u pegamberi sallallahu alejhi ve sellem ki ya putija, men yu'minu billahi wal yawmil akhir. Koji pakjala verini ko Allahi hem ko sunu dive. Tiken subhanallah. Znači, u prvo stubi, taro imani, pegamberi ki Allah filesta, hem u panjšto stubi, ko sunu dive. Hem u pegamberi vakeri, koji pakjala, koji verini ko Allah, hem ko sunu dive, suka keril, suva kerio, فليقل خيرا أو ليصمت. Adva su pakjala ko Allah im ko sunu dive. Te vakeri šukar šuje lafije. Ako ne ništo šužo te vakeri, nek pando pomuj, a ja šete prevotina. Bolje nek kvitini. Čutin, ma vakeri hiç. Ma motov ništo, ma ke lafi. Ako verune ko Allah, hem ko sunu dive, tu cane, ey meket kamera, valla pane puti kavazılma civdo. Kaçkeri masudo. Kova sapuçlo, canava me sima duy melekje. Je ki desno strana pišini sao šukar delija lafija. A ki levo strana sao lošna delijem lošna lafija. On duy cene sa pišini na sova keraja. Sa pišini na su kerava. Su se ko surat el-Kehf, onlar da kava keren. Meli hadel kitab. Soa kava kitap be? Savi knjiga kiya? La yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Svako tikno delo, svako tikni buti, hem svako baro nešto so kerjum, sa pišimo ate. Kad čudini pe svako manuš, so kad ikila dje knjiga, piro kitabi. Svako manuš, svako insan sile piro, piri knjiga. So akala du mileke pišinena. Samo je knjiga, ama du cine pišinena ki isto knjiga. Vaki gen šukar lafi, vaki gen subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, o desno meleko pišinja kava sevapi. Andingane Allah'e, spomingane Allah'e, šukar delo kergan. A ako šlana kale, filane, na cenab kaz, ako o meleko ka pišini tuke. Harami, lošno delo kergan. A dale se vakiri pegamberi, koji veruni ko Allah, hem ko sunu dive, atva cando manuš. Ke cane, ke tu pirja ki ulica, eli ajte vakera vordaja, dramaya vuzineja, a ti si semafori dikej si kamera, kana ke kololo? To ne glupavo, a venaška slikinema kada vinama ge pinda euro ili šel euro kazna ka platina, hem kalem mofira šen. Na abem ne glupavo, me cando manuš, ka šovama ge. A te novojne kamera soka kere, kana ke. Ne dikeo to niko, ja? A tamani si kamera tu akšove, daraja. A daraja te ne slikinen tu. A su se ne živine ager kod životu.
Ола на нели јакја, те пене ола на дикеото свугде, на това кера јакја, али ола нали дикеото свугде. Я да сири камера те вакера свугде так. Значи те гаравете од тарија дија камера. А о ҷандо мануш ҷанела дава. Агар живини, кои силе имани, јако вера, учо имани, овка пазини су какира лафи. Ҷанела, шукарте мислина прете кера лафи. Сома гатва кера, о ҷандо мануш, 2 секунди ачола пеа коркори. Аш бите вакера ваква дарина. Али вена, ана о манушава диве кера лафи, пос, аква не нешкар су вакига. Фабай му прав. И кило лафи ту таталичи. Tu mora angleder misin şukar? Prete kere lafi. Ana kiti kilo lafi. Angleder ke misin şukar? Sote kere lafi. Tu somele ko pişingya. Istrela ket furdingan lan şipale na palatirinela. Agero lafi da. Tamam muklane gloşno lafi goto. Našti na palatirini. Hemo meleko pişingya da. Nani şansa te brişine da. Osim ket kere istiğfari ko Allah subhanahu taala. Hemo Allah ko prusinga tu ket tegane da meleko Allah şeka brişini tu keda. Hem isto da koji sile haramja uvijek te krena dija doa kad si kljoven. Ja Rabbi, sava haramja so kergjum, meninlen ko se vapija. Na samo ja Rabbi brešin oprosti mange mo günahi. Na, o candu manuş soka vakeri. Sima ja Rabbi kergjum milyonja haramja. Candu manuş soka vakeri. Ja Rabbi Allah milyonja haramja so kergjum, meninlen ko milyonja se vapija. Halilen? Ja Rabbi kermangi afi hem menin adva ološim pe košukaripe. Значи, то плюс конто 1 милион плюс кава. И неко минус акана плюс добингян. Субханаллах. И банка никит на нет керела гян. Ниса и банка на керела гян. Амо Аллах субхану таала ка керела гян. Ако инан искрено, ако пилам пишмани ко Аллах субхану таала. Роде опростен ва кереа дија доа Аллах каменин туке юбеддилу сейиат хасанат Аллах вакири. Аллах каменин ю сейиат олошна делија со кергян ко хасанат, ко севапија. Аллаху акбар. Аллаху акбар, само господари се. Znači, pegamberi vakeri, koji veruju ko Allahi, hem ko sunu dive, znači sile jako imani, fel yakul hayran, au li yasmut. Te vakeri šukar bukja, eli te kütüni. Znači, adava sikave amingi, soiklola tarutumu imo pralmi pen, sikave amingi tiro imani. Ako džene ke prale non stop ako šibe. Svako dutu lafi sa vakeri ako šibe. Pentru imani nașite vol iaco. Ako je pen ili pral non-stop dedekudu, non-stop alo dumo kire la manușesta lafi. Ako va nașite vol iaco imani. O na neli iaco vera ko Allah, na neli iaco vera ko sunu dive. To veli ne iaco vera ko Allah, iaco vera ko sunu dive, na ne te kire ne akla lafi. Halilen? Ako va te pene sar va kira. Şayet te merinele suru imani ko lafia. Te dikele suru imani ko lese lafia. Jane ki insani, vallahi maşallah kva prala ki pen samo şuje lafya vakirala, nikit na şungum lender loşnu lafya. Nikit yek akoshi be na şungum. Nikit na kirala ki ya averesta lafya makava. Maşallah jane akva manuş, znači akva isile jako imani. Pazini su kirala lafya. Şey jane akva hadis adalese pazini pe lafya. Adalese men adva sikava mengi o imani. Isto o Luqman aleyhisselam ilk peygamberini. Dinga pe çavese but savetiya, but nasihatiya. Yektaru nasihati vakirga as-samtu hikmetun ve qalilun fa'iluhu. As-samtu, znači peygamberi vakiri ko hadise, men yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran au liyasmut. As-samt, yasmut isto lafi ko arabsku. Znači te kütine. Ama o Luqman vakiri te kütine advata ne taru mudrost. Manush so kütine na kerala butlafi, sile mudrost. A manush so barbarini svak momenti ne açola nikad. Yani şayet kerala fi na jena na ne kraj dura cel baterija. Isile Andreja non stop na açola. Hem oyda so advana ne mudrost. O na jena ke şayet arakala milyoni alafi svak yenko dive, milyoni haram ya vakirga. Milon je putio meleko akava pišingja, na odesno. A ne mudrost akava. Adresu Luqman vakiri, as-samtu hikma. Znači, advatano mudrost i kütini. Ve qalilun fa'iluhu. Hem but haricene isilna adva mudrost. Tar manusha, tar insani. Diken subhanallah, amen. Savo delo o insani najviše kirala ko dive.
lafi keribe. Amen najviše su kereja kudive, najviše adva lafi keribe. O insan je hem murša hem cübla. Tu non stop lafi kerija kudive. Ja ko telefoni, ja te amalea, ja te diaje, ja te penaje, ja te romnaje, ja te... Svako ne, lafi. Em tu ako nadea pažnost ko adva sova kereja, akva meleko tu ki buti čivele, ko levo strana. Ki levo strana só kerele te pišine o haram yatire. 24 Stunden büyüşler saati. Valla te arak yamen. Adelis ko pakjala ko Allah jem ko sunu dive, isile mudrost. Ka genosu ka kile lafi. Hem ket kerela lafi, šuje lafi ka ekloven taroles rumuj. Na lošna lafi. Hem isto da, prenizimo mi taro Isa aleyhisselam. Şunu na kva ki istorija, subhanallah. O İsa aleyhisselam, yek dve pirgajni, hem vikinga yeke here. Mangat vakiri ya himar te vikini reko arapsko. Znači vakiri pe ya himar. O her, te vikini her. Ama o açıyor ko kirpe vakiri mate vakira vagar. Tene o mi chip sikli te vakiri ya her o her posle ka vakira şey ikin sanese her avakari. Haline. Amin su vakira amin. Maymun avakari. Eline jina ver bu kya. Ki şala vakira ya da ama kaba raşuni pitu ki şey harami. Tu ne manglante ki harami. Ne namerno vakir gel manuşese fulan vakir gelmese anahtar o životini. Ya gel mi ki gelle. Tar inşallah. Ama akava meleko pishingat ki akava sara harami. Şey akava manuş namangela gerti vikinele tu. Şala le sekrivo. Ele aqui a jublina jina kasu vikinele gel. Akale vikinia gras eli her na jina sar. Akava ne tano gras eli her ne ko akava insani. Adele sumurati pazina hem İsa aleyhisselam subhanallah. Posle na vakirga dava. Manglani ti vikini herese te vakiri her. Na insan ese. O na manglani herese her te vakiri. Te na vel isri chip sikli. Te potrebina sa lafi. Allahu akbar. Savi derece taru imani. O vine peygamberin hani salame. Amen grešnik je. Kereja greški. Allah te arake. Kerja min sahara akate. Allah te arake. Znači ja dva morate dika sova kereja. Isto ki šalada. Isto ki šala morate va kereda. Šajti kere šala. Amen alhamdulillah romainam bu šala kereja. Ali ti pazina šuje lafija te potrebina. Na akošibe. Na neseja lafija so šaja kva meleko kapišini lene. Tu posle kapere pişmani sova ki gana kva lafija. Kit kadi kiti knjiga. Kao lele be akate sapišemo sova kergim subhanallah savi knjiga kja. Znači akala na ovena nas vale. Na lena odmor akala meleke. Non stop ko hizmeti Allah'a setane. Pišnena sa sova kerem su kere. I dajle teđa. Znači Allah subhanahu wa ta'ala isto vakiri ki surat al-Ahzab ki 33 sura koja je eftavardiš, džiko eftavardiš ujek. Znači 33 sura ayet je eftavardiš, džiko eftavardiš ujek. Allah vakiri يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله كتبه كده o tu men su pakjana, o tu men su verunena, sara pegamberi su vakiri ko akav hadisi, koji pakjala ko Allah im ko sunu dive, ka vakiri škariperi ka kütini. Hemo Allah vakiri ko Kur'ani ka kya sura, kas vikinela, o tu men su pakjana. So, ellezine amenu taqullaha, daren taro Allah. Oven bogobojasna, oven takvađije. Ittaqullaha, wa qulu qawlan sadida. Hem vakirin šužela čelafija. Yuslih lekum a'malakum. Da bi Allah te šužakeri tumare delija, tumare amelija. Da bi Allah te araki tumare delija šuže sokergen. Yuslih lekum a'malakum. Wa yaghfir lekum dhunubakum. Hem te oprostini tumare grevija, tumare greške sokergen. Hem posle ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hem koji kandela Allah'e, hem peygambere, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah vakiri.
побединя, най-бари победа. Слушайте, победине като хаят и като живото, ако tu pire palo Allah Resulullah hem Peygamber Resulullah kande Allah hem Peygambere tu dubingan naibari pobeda pobedingan elhamdülillah ema kate Allah vakili qulu qawlan sadida o tumen sudarana tara Allah vakirin şuje lafi so se isam skočena ke vakirina ako na vakiriaš ko Allah fe so vada tiri deloya so kirgan unushtinele tu shay brishingan to şujo delo a dali se mora manušte pazini su vakiri sose o Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem minge vakirga etedrune menil muflis yek puti beşlayne sahabensa zaydno vakirgalen dali cenene tumen koya dava o çororo manuş sonel niso dinari ki cepa o sahabe saramen suka vakira sonel koytana dava o çororo manuş hem sahaba vakirgi ya Resul tu cene tu Allah'ım tu neşka cenene Ali vakir sumisine tumen vakirgi adva sonel niso dinari ki cepa so niso dinari nane adva tano çororo manuş Peygamber kerim nane adva o çororo manuş adva tano so kirila hacılıko so kirila namazi so kirila zikri so çitini Kur'ani so kirila umra sa şukar dile kirila sa bare sevap ya kirila ku puru životu hema valla ko yom kıyama ko suno dive anglo Allah ya çola kana valla puçelale ay atel dikela te baro brego tarole sere şukar ameli so kirga karaduni pe elhamdülillah dik so kirgum şuje bukya komu životu komu dunyalu karaduni pe Apoi că adică isiote perdo nardo beșena cosafi. A ciudini pe iara pe coia cala manusha somangena acala. Wallah kavakiri se acala nardo sotu akoshlanlen. Acala nardo sotu kergan lenda loshno lafi. Acala nardo sotu greşingan lenge. Acala nardo soinetu borçe olende. Sona platingan. So greşingan insanenge. Le so kovala kana ya Rabbi. Kavakiri wallah akana taro te shukar delia svako nese morate dek sevapi. O nardo lena tara baro brego suine po kraju ništa načilo. Kad dikel ja Rabbi sami shukar dela gele. A dikela ja Rabbi panda nardo isi oti ajikerina. Suka kera akana na nema više sevape suka kera. Akana Allah vakiri tu kale svako nestar ek harami prote pike. Hem po kraju achilole se baro brego taro haramia. Inele shujo baro brego taro shuje amelia po kraju sa lošno amelia. Dubinja taro nardo su ovkirga lošno lafi olendar. So kirga dedekudo olendar. Znači, lošno lafi paro lengoro dumo kirga lafi. Hem isto grešinga kakva filani, kakva nardo. Čorga na žena su kirga. Inele borç ya kumanuşana iringa borç. Salla manuşa kaben vakili peygamberi akabatan o çororo. Miskini tano akaba. Miskinga kako kuku cennet ya kukreo ku cennemi kako. Sose lošno lafi kirga. Na arakla piçip. Hem isto da ko haver hadisi prinsimo minge que o Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vakirga prinsimo taro Muaz ibn Jabal ko Tirmidhi adva dugačko meka kira ko kratko vakirga Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ki mangeneli te janin sarka dubinin sao shukar delia hem sarka kumiko cenneti Peygamberi dolinga pichipa kiya ikera kava te vastenca, znači pazi na kva ki suetano ko ti ti čip. Pazi ti čip kad dubine sao shukar delja, sao shukar hasanatija, sa bare sevap kad dubine. Ne poslije Muaz vakirga, ja Nebi Allah, o peygamberi Allah esoro. Wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Ka dikara čuni baš ad vas vakiraja? Vakiri peygamberi ثكلتك أمك نجي تداية فردلتو وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وكيري باسومي سينيا أو معاذ بن جبل سومي سينيا تو سوسيو ناردو كوفن فرديمي بري شرنسا اللي كوبوناك كو جهنمي كوفن فرديمي باشاد واس وكيجي لنجري تشيبيا سبحان الله Znači, čip šećevo sebepite ove frdimo ki jak. U cehennemi peygamberi vakiri. A deli se bud morate pazina so vakireja, amari čibjeje. Su iklula taramari čip. Prvo delo suine, znači prvo imani,
Кој верини кој Аллах и пакјала кој Аллах. Хем кој суну диве, кавакери шукар, лафија, или какютини. Одојто сојне адава пегамбери вакери, мен ю'мину биллахи вал јаумил ахири, фелјукрим џараху. Кој пакјала кој Аллах и хем кој суну диве, ов со какерил, кававил, ка почестини пире комшија. Кававил шукар према пиро комшија. Значи, кој верини кој Аллах субхану таала, хем кој суну диве, адава мануш и силе учо имани ка раки пире комшија. Кававил шукар према пиро комшија. Не тоа лошно. А те джанин, кој тоа муслиманија, лошно према пире комшија се, а кава адава наштите вале учо имани, него тикно имани се. То се ов напакјала шукар ко Аллах. Не напакјала на верини шукар ко судно диве. Исто да, у Аллах субхану таала вакери, ко сурат Ниса, мислам ки штарту сура, отео Аллах спомини дуи комшија. Вакери ел-џару зил курба, вел-џару л-џунуби. Спомини дуи лафија таро џар. Џар арабски значини комшија. Јек лафи џар зил курба, hem jar junub. Isi ihtilaf maškaru ulema, aba onaj jako mišljenje kaj o Allah kate vakiri. To vaš šukar odele komšija se. Sojetano familija mingi, i se ime komšija mu pral šajić vini o zomande. Lesor ker odma o zomande, lesor ostane o zomande. Eli bratučeti, ili kako, ili tetka, sa mangi familija. Olenca normalno manuško hari po šukar. Kao ponašenjetu šukar olenca. Ali Allah vakiri والجار الجنوبي هم dva suna ne taritiri familija. Ko bol komšije simna dve suna ne mari familija. Uzamende bešela, lesoro dar uzumiru dar, na ne mangi familija. Yabancı ali komšija. Znači Allah vakiri kate, te ova šukar, odele komšija se sojtano familija minge, hem odele komšija se sojtano te pena nani tare mari familija. Emisi sam skučina ke su vakirina, o Allah mangila te vakiri ko akva yeti, o komšija su bešila pašeo za tute, hemo komšija su bešila dur tutar. Omo sam skočina ke vakirina, a dva šajte oval, tu komšija su bešila kod za tute, lesero ker odmah za tiro ker, ili lesero dar kojeg stan odmah ko tiro dar, ili ki isto ulica, šajte oval ko posledno ker ki isto ulica, a dva da računi pituke komšija. Subhanallah. A mene dženete na kamare komšija su bešila da mende, Kam neka nakao da leko šeja su bešila ki po kraju ki ulica, subhanallah. Ole hiç na pozdravljavale. Samo ek puti ko beršaj, ko bayram dikavale. Ilna žena, şey ki şut ilna žena ko avera dizia, ko avere thana. Subhanallah, advara čini pe mangi komšija. I leste mora to šukar. Allahu akbar, savu din jakova din islam. Zamislim svako amendar šukar pire komšije. Savi ulica ko vladija? Najšuži ulica. Emisije klafi أبو حنيفة بكر جامينجي اختار الجار قبل الدار بيرين توكي تو كومشية أنجلتي برينت كي أوكير من جيت لتكستان جاء دوري كادي أزغرادا هم ديك بوش سوي ناردو بيجيبيني نكتة سوي ما ناردو ميري كومشية كوين بوسي ديك أستان ساريتانو أجر أبو حنيفة بكر أنجلتي برينت كي توستان برينت كي تو كومشية Dik savo komšije si uzatute. Poslije dik ostan saritano. Amin sökere, nahala men gayri komšije. Dikaya sam ostan. Pişingyam fatrak, po pişingyam sa, palo dik urke, o sökerina bekala galama svako dive bekala šite sova. Koja kala uprem tele, svako put je alaman jopre, samo se bešava ki sofra, mridinava i stolica vola, šajli hari tena kiri galama mangi. A benane mani sava rahatluka ka tebe. Upral galama tele svako sekunda alaman jopre. A desnem levo hiç mapuç. Rahatlık araklan, ne araklan rahatlık. A ti dikene o komşi Angliderostan, o akala şukar, dik akala Müslümaniye şukar kova, priyatno manuşa, haydi akvastan haydi kalali. Kajmit ke şukar. Sidu şukar, diki be şukar jaye be, vena tuke jaye tu isto ava komşi, akavat ke komşiye. Abu Hanifa baru mutlu sinele maşallah. اختار الجار قبل الدار وكذا مني. Isto da, a kana ke to pegamberi sa svema kirite počastina amare komšija.
Това шукар амаре комшие. Сарше това шукар. Сутрба тикера, сумисте на тумен. Сарше те ував шукар. Ти си казав шукар е депи, добро. Сарше ти си казав шукар е депи. Сутрба тикера. А? Черава? Браво, те аса те комшия се ки дикеле. А, ки те сот исто те аса, на само аса него, те поздрави неле. Кобол жене авдиве субханаллах комшия, ни поздрав ни нищо, ни селами ни нищо. На кела тудери джале, кела авряли и готов. Диклято ава, ни селами ни нищо. От почита умрату те поздравинете комшия. Hem ki pozdravine selamu aleyküm. Aleyküm selam. İyice. Ne ya? Asalesi peygamberi vakiri ettebessum fi veci akhike sadaka. Te asa kumui te amale te pralesero el te pena koro sadaka rachuni petuki. Allahu akbar. Tu ke pirasal muslimani agar uvek asaya uvek nardo dikene tu maşallah sadaka kere svako sekunda. Svako asay besu kirgen yek sadaka dingen. Allahu akbar. Numaratu ve multimilioneri. Sadaka te Шајд чорро мануш свако пут дивете асал само. А два свако диве садака кирила. Аллаху акбар. Значи те асале се, те поздравинали комшија. Панда слушајте кера. Ма кере нешто? Те поможинете комшија, требала ли се нешто? Кувала кодара исито бар машина, ту исито дуј или трин, на нема. Мо пралеле, на неманде. Ховаве. Ели ромими, да. Румими, ховаве, да ме гете поможине. Мате ве гер. Родила помоć, и шајте поможине, и сите могуćност поможинле. Па на слушајте кера. Шукар па наше вете ва кера. А? Пример амаре пейна. Ке спремине на вечера. А? Хајбе. Пример, машалlah, Isus шукар. И силе проблеми о комшија кочер, ту джајате решение два проблеми. Isus шукар. Нас вало те джа, те посетинеле? Медикаментија, илачија кова те джа, те прастали си ки апотека, ке тле се потреба. Аллах букја, машалlah, панда со, ваки гјам, о Абу Зар, јек сахаба, и не пегамбири ваки гјале се, ке ткереа хајбе, чив хари повише пани Андре. Те шајте Расул Исуте комшија се ек тајнир. Значи, ке ткереа хајбе, Cennet sar şeytana ki şükarte komşuya. Ane lesi şujo haybe yek taniri, duy taniriya. Olenge çiv, budlipe, olengere çavese da ki cayte pazarine. Vallahi butlu kote ove şukar te komşuyası. Ki cayte pazarine cane o komşuyasıyla duymuşa yek çay. Haydi kiname çavesi çikolada, eka kinav lesira çikolada. Avat kere tari prodavnica, pube kodera buyru makavati çavese. Karaduni pedalina, karaduni pe. Aver dive optuke da kanıl. Hem agar tako dele non stop tu analese optuke anıla. Yani te şukar tuvaya, kao şukar tuvaya. Tu asalese, pozdravinele svako dive, analese gudlipe, delese haybe pibe, ke disle problem pomožinele, ke trebale se nešto, tu teinan. Tu lea pošuka kana kem meso te prale, te pena. Agar dalila. Hem te komşiya dike svako dive şey, te prale ek puti ko masek şey, ek puti ko kurko, el te pena, te dade te dia. Ey akva manush tu te veshela. Dik shukar lete na ke. O cenula te romna, cenula te çaven. Şayle se çave tire çaven se kelina zaid mi? Ako tu inan shukar, ovda ko shukar. Ako tu inan loshun she ovda loshun ko. Te çave ole sar kana ke. Bisin shukar. Ako pakea ko Allah hem ko sunu dive, o shukar prema to komšija. Isto slušajte vakira. O Hasan al-Basri vakiri. Назначението е шукар према то комшија, кит на кереле се штета. Назначение дава. Него вакири, те ове шукар ле се значини, кај ту ове и сито сабери олеа ке опту ке штета керела. Аллаху акбар. Ке тиро комшија упротуте керела галама туке. Ту сито сабери, онда ту понашението шукар тире комшија. Али не дава? Parutu te tu saberi asu tu komšija. Ke ti sile goste tu nađe svako put opre. Hari i muzika činav. Makar magi bud galama. Na, saberi si tu. A dva ti džana. Otrite последно агя казав шина. Сар шајте ов шукар.
pejgamberi vakeri koji vjeruje ko Allah ko suno dive, te ovo shukar pire gostose. Gostopromljivo te ovo. Значини, ако те пегамбери вакери одоленге со авена дурал, а водат ке госто дурал, друмо цидинга баро, минимум ту мора ек диве хемрат те пашло туте. Парите пене. Минимум. А максимум трин диве суннетите вакера. Значи, омануш тена дикел ту, тена беше повише таро трин диве озолесте. Тена мучинеле. Тена овеле се паро. Значи, адава, хем ту мора те аракеле, ададе госто, свако диве те дикеле. Ма пошле ов те вакери туке, нумбо кало шете кире маге хамнасе, мага те пијав нешто шете деман, на, ту увек те почеле. Гостопромливо те ове, гостопромливо значини ту, мора те ладжа, ов те почел ту. Ту увек мора те почеле, маге нешто, маге те ха нешто, ајде бујрум акате, хајде бујрум ки вечера, хајде бујрум те ха нешто, хајде, агјар те ове. Емо манушка устини бе шукар туте. Hem tu da ket kađao liste ovda agjar kaval. Sarka na kentu me duđene šukar. Znači, akava hadise menge but važno. Pa nek puti kad čitinavle, ko romano, hem te jana advataro edepi. Akava hadise sikave menge sar muslimani amen, maškaramen de sarte na ka šukar. Akva halavaya akava hadise šukar ka jana, sarte na ka šukar. Pegamberi vakirga, prensimotara Abu Hurajra radhiyallahu anhu, ke o poslaniku sallallahu alaihi wasallam vakirga, koji pakjala ko Allah subhanahu wa ta'ala, hem ko sunu dive, nek kerel šukar lafi, eli po šukar te čutini. Koji pakjala ko Allah hem ko sunu dive, neka počastini pire komšija. Koji pakjala ko Allah ko sunu dive, nek ovol gostopromljivo pire misafire se. Znači, akala trim bukja si kavena minge pralalen penalen, sarte na ka amenu muslimanija šukar. Svako amendar mangelati živini šukar. Svako amendar mangelati bili šužo šukar komšija. A dali se tu prvo šukar komšija, omo pravmi pen, pa kad je tu da kad je hajri taro tu komšija. Ema ako tu isi tu šukar, uvea šukar te gostonge, pa tu ket kađa sar gosto, tu ket da šukar kova. Znači, adla trim bukja, siklovaja sar amen, te ova šukar prema maškar amen nećem. Agar ka završina, subhanaku bihamdik, ašhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Má bi se te querer like com o vídeo ako swingia pituke. Te prati no canal, com YouTube, com Facebook, e com Instagram. E daí te romengi.